posle istjazanja. Oklan je bačen u tamnicu, u tamnici nekomu ponudiše da jede, što Hristo odbi govoreći, bolje da se gladan javim pred Hristom mojim. Potom izvadi zavežaj novaca što je imao pod pojasom i dade ga jednome sužnju s molbom da mu se za to odsluži. Nekoliko posmrtnih liturgija Posečeno od Turaka, sečen do Rima.